Ikaze hano kuri TV yacu Amatare TV, hano ni muhira, hano ni mu rugo. Ikaze mwese turabakaribishije kugira ngo mukomeze mubane natwe. Rero nk'uko mubibona turi kumwe na wa mutumirwa wacu, yadusezeranyije kuko azatugezaho ibice bitatu, ubu twagarutse mu gice cya kabiri. Rero mukomeze mudukurikirane kandi dukomeje kwishimana namwe. Karibu mutumirwa wacu. Murakoze cyane. Ndagira ngo ntidusubira kubibwira kuko twabibwiye mu gice cya mbere. Igice cya mbere turagikura ibaraka. Mu gitondo cy'umunsi ukurikiyeho badutondesheje imirongo y'abagabo, yari 20 uw'abagabo n'uw'abagore. Iyo 20 yerekezaga kuri Tanganyika, aho twari ko tuje gusanga baduteguriye ubwato buzatujana bukatugeza i Buvira. Ariko ntitwari tuzi kuko duhaye tuje i Buvira. Twebwe twari tuzi kuko turi ko tuja mu ijuru, bagiye kutumena mu mazi. Ubwo twerekeje tugana kuri Tanganyika, dusanga nyine ubwato bwateguwe. Ubwo bwato bwari buto cyane, ntibwari bunadukwiriye, ariko kubera ko wari umugambi wacuzwe, kubera ko ari ibintu byari ko bishyirwa mu bikorwa, twinjiye muri ubwo bwato, ari abagabo ari abagore. Mu gice cya mbere nibagiwe kuba babwira, hari ku ngoma y'umuperezida witwaga Mobutu Sese Seko. Ubwo twinjira mu bwato, abagabo n'abagore. Bwato buraka, hari mu gitondo. Turagenda mu bwato tutazi iyo duhaye tujana, ariko mu mitima hari mu rupfu, twumvaga kuko ariho bigiye kurangirira. Turagenda ngo tuje kugera mu mazi hagati, cyangwa hagati y'ibaraka ni Buvira. Sinzi uko hitwaga icyo gihe. Ubu nibwo ngenda numva bavuga ngo twari tugeze ngo ahitwa Makobola, bene uko nguko. Batwica iyicarubozo kugira ngo bakomeze batubabaze, bakomeze badushinyagurire. Ntibatujana nanone ngo dushike iyo duhaye tuje, ntibanaduta no mu mazi nanone. Barasubira kandi bakubanura ubwato, babusubiza ibaraka aho twabwuririye, hahandi twabwuririye. Buragaruka bugeze hahandi twabwuririye, uko gatumaze iminsi nta kantu kera ko gukoza mu nda, nta kintu icyo ari cyo cyose cyo gukoza mu nda. Inzara twari tuyigiranye mu minsi igera nko muri 4 cyangwa 5. Murumva kuko byari bibi, byari bikabije, wari umugambi wo kurimbura. Mu mwanya mutoya ntitwatinze kuri iyo nkombe y'ibaraka, kandi twarongeye kandi dufata indi nzira, cyangwa se barongera batse ubwato badusubiza iyo duturutse, cyangwa iyo bari badukuye. Ibyo byose kwari kugira ngo bice nabi, nta kindi, batwice iyicwa rubozo nyine. Ubwato bwaratse, bwari ubwato buto cyane, abantu babyiganye, bamwe bari hejuru y'abandi. Ndabyibuka, ntawe ari kureba ngo arakandagira umwana cyangwa arakandagira umubyeyi. Kwari ugukandagirana kuko niyo hari twari turimo. Turasubira turagenda. Ubwo bwari bugeze nko mu mugoroba, ijoro ridufatira hagati mu mazi. Ijoro ridufatira hagati mu mazi, turi muri Tanganyika, turi iyo bigwa imuhengeri.
haba umuyaga udasanzwe, muri Tanganyika ibirindura, umuhengeri, biba bibi cyane. Noneho tuza kugira n'ibyago, niko nobyita, imoteri yari kwitwara ubwato irapfa cyangwa se irazima, biba bibi. Umuhengeri, ubwato bukaza busa nk'ubugiye kutwubika, bugasubira bukatugarura. Abantu bazi mu biyaga cyane, iyo umuyaga wabaye mwinshi, ubwato buza buja kurengerwa. Uko niko hari n'amazi amwe yinjiraga akadusanga mu bwato. Ijoro riragenda kabisa, riba ribi rwose, riba ribi, ariko uko ryari ribi niko abantu b'Imana baririmbaga, niko abantu basengaga. Hari n'igihe twaterwaga iterabwoba rivuga ngo usubira gutera indirimbo aratabwa mu mazi, ariko indirimbo zikanga zikaba nyinshi, zikaganza kabisa. Ubwato bukagenda bukaja iyo buja kubera umuhengeri, amazi yabaye mabi. Nuko nza nibuka ko bafashe umwana umwe mu bo twari kumwe, bamufata nk'aha mu ntugu, bamurere amaguru arereta mu mazi, ngo bagiye kumurekura mu mazi kugira ngo bitwihebeshe cyangwa bidukange cyane n'iterabwoba. Kubera ko ubwato rero butari ko bukigendeshwa n'imoteri yari yazimye, buragenda bukaza butwarwa n'amazi n'umuhengeri, nyine bugenda tutazi iyo buhaye busha. Ariko baravuga ngo nitudasenga, inkuru y'umwana isubira inyuma, mu nihanganire. Baravuga ngo iyo moteri nitaka, ngo nidukore iyo moteri yake tugende, ngo nitutayikora ngo yake tugende, twese bagiye kutumena mu mazi. Kandi mu bari badushoreye hari harimo abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Abakuru bakavuga kuko abo ari interahamwe zirya mwese muzi, zasize zikoze jenoside mu Rwanda, babicanyi basize bahekuye bene wacu mu Rwanda, ibyo mu Rwanda murabizi. Abo bakaba ari bo muri bamwe bari badushoreye muri ubwo bwato, kuko hari abavugaga Ikinyarwanda. Nuko abantu b'Imana barasenga, Imana irakora, Imana iravuga, z'ukuri tubona kuko imoteri yaka. Byabaye nko gusubira gutangira nk'urundi rugenzi, tutangirira iyo tutazi iyo umuhengeri watujanaga. Muri uwo mwanya wose nyine twamaze imoteri yazimye. Nuko imoteri imaze kwaka, dukomeza urugendo, koga ni mu gicuku kera, duhaye twerekeza i Buvira. Twagenze hafi ijoro ryose, namwe murabyumva. Tukiri mu mazi hagati, ariko duhaye tugenda dusatira inkombe i Buvira. Abahazi ubu nyine hitwaga ku iporo y'i Buvira. Nuko tubona n'ahantu h'amatara menshi, hari nko mu Kizungu, ariko turacari mu mazi kure cyane muhengeri. Ariko sasa ko turagenda twerekezwa ku nkombe yaho ku iporo, hari hensitaye ibyuma byinshi bya gisirikare, hari hensitaye ibikoresho ubona bimwe rwose byinshi cyane bigiye bitandukana bya gisirikare. Ariko tukavuga ngo ubwo tutaguye mu mazi, tugiye kugwa hariya kuri biriya byuma bya gisirikare. Bakomeza berekeza ubwato aho ku nkombe y'i Buvira ku iporo, ariho dutekereza kuko tugiye kuhashirira. Tibyatinze, ubwato bwegereye ku nkombe nyine y'amazi, abantu bagenda basa nk'abururuka nyine bava mu bwato. Bikiri aho gatoya, twahasanze umusirikare. Uwo musirikare tumusangana urukundo, naho akaba yari umuntu
w'inshuti z'ababyeyi, w'inshuti ya hariya ikabera muzamwumva.